Assalamu alaikum, урматтуу Багыстыр Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн биз айыл чарба көргөзмөсүндөбүз. Agro Expo 2022. Кече болуп өттү, бүгүн дагы уландысы болуп атат. Фейс chemical деген дарылары. Дарылары. Биринчи этаж жалам дарылары. Кыргыз Агро, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздар? Багыстыр Кыргызстан каналы. Дару-зуруктардын бардыгы бар экен мында. Урук каяктан бизден жетишtirген уруктар барбы жокпу? Каяктан келет уруктар? Бардыгы Ташкардан. Химикиядан Ташкардан келет, уруктар алабыз. Америка, Голландия, Туркия, Китай. Дарыбыздын кайсы уруктары жакшы болуп атат? Бардыгы санасы жакшы, Кримсон сиңиз бардыгы. Кримсон, Алып барабыз. Алуучулар болсо сиздин номериңизди чалышат, айтып койсоңуз номериңизди. Номер 551 менен 930505. 930505 53 менен. Туугандар, мына ушул номерге чаласыздар. Бул жерде бүт бардык уруктардын бардыгы бар экен. Канча сот экен? Мал чарбачылык дейт. Тест центр консультативдик борбору. Азыр бул жерде жалаң китепчелерди көрүп турабыз. Алма өстүрүү сырлары, арбуздун өстүрүү сырлары, кокон гилас, бүт китептердин бардыгы бар экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздар? Бул жерде кандай китептерди? Булар канча сомдон? Бул китептер, брошюраларыбыз биз өзүбүздүн эмелерибиз, специалисттерибиз изилдеп чыккандан кийин чыккан китептер. Бул жакта маалыматтар бар, ар бир неме боюнча. Арбуз, например, томат боюнча ар бир культура боюнча ар башка маалыматтар. Ичинде кандай кам көрүү керек, кандай суу куюу керек, бар жок жөнүндө маалыматтар бар. Кандай оорулар кездешиши мүмкүн, ал оору менен кандай эме кылса болот, күрөшүү методдору бар. Баалары ар түрдүү, булардын 50дөн же 100дөн аралаш. Бул выставкага биз Тосо автомаш радиатор компаниянын атынан келдик. Биз компанияны өкүлүбүз. Бул выставкага биз тракторларды жана тракторга шаймандарды алып келдик. Кагаз түрүндө бизден лизингке алсаңыздар болот. Лизингдин шарттары оңой эле Айылбанк аркылуу иштейбиз. Негизи Айылбанк аркылуу 7 жылга 9% менен техникаларды алсаңыздар болот. Агрохимия бөлүмүнө өттүк. Химия бөлүгү. Два прораба жетпейби? Догал компаниясынын агрохимикаттары жана пестицидтер бөлүмү. Ассаламу алейкум. Догал компаниясынын агрохимикаттар жана пестицидтер бөлүмүндөбүз азыр. Бул жерде Догалдын пестицидтерин, инсектицид бүт баарды иштеп жүрөбүз. Качествосы жакшы булардыкы дагы. Ата мекендик өндүрүш жакшы билесиздер, гумат. Кыргызстандагы гумат өндүргөн ишкана. Булардын бүт баардыгы эко жер семирткичтер колдонулат. Мына гуматтары. Булар канчадан сатылып атат азыр? Дундасы 120 литр. Литри 120 сомдон. Кийинки бөлүккө өтөбүз. Осо Агровет Азия. Бул жерде негизинен уруктар. Уруктун бардык түрлөрү бар бул жерде. Жүгөрүдөн баштап
бадырың, перец, бүт бардығы бар. Осы Трейд Агро. Бұл жерде гербицидтер, инсектицид, фунгицид, дисконтар, химия бөлік. Союз хим дейді мұнекі. Жидкий азоттар мұнекі. Фосфор, бор, азот, форсаж, кремний. Бүт бардығы. Союз химден продукциялары. Продукция шында атамекендік болып қалау? Россияны қол болады. Компания өзінің завод. Ава, тарттым. Кейінгі бөлік. Осы Адис Вет Фарм. Бұл жерде мал шаруашылыққа тиесілі дәрі-дәрмектер. Оазис Агро. Оазис Агроның продукциялары. Бұл баяғы тоқтарға, қойларға семірте тұрған дарылар мұнекі. Егер қызықты болса, мұнда номерлерге çalasыздар. Тоқ бағу үшін мұнекі сеткалар екен. Бұл жақта телевизорда жем даярдалды. Бұл ошол комбикормдар. Кейінгі бөлік. Кауфлы кооператив ішкер KG деген кооперация екен. Кооператив ішкер KG. Алардың продукциялары. Тоқой пайдаланушылар жана жер пайдаланушылар ассоциациясы. Катураға айтып қоясыз, мұшы сөзіңіз. Кыргызстанда тоқой пайдаланушылар жана жер пайдаланушылар ассоциациясы. Анан кооператив ішкер KG. Сізге біз тоқойдон мөмө жемиштери. Мына рахмат бізге маалымат үшін газеталарды беріп отыр. Біздің газета. Сіздердің газета бұл, асыл жерігі. Бағастыру Қырғызстан каналы. О, агролет дейді. Үрөнді өзінің қалдығымдай тұрғанда топыраққа үстінде тұраттағы нымдуулықты сақтап тұрады. Мисал үшін қарақы жерлерде біздікі бұл бағы жағындан көз қаранды да жан болса су жек болса жоқ. Тиги өсімдіктің қалдығы болса топырақтың астында нымдуулықты сақтап тұрады. Ошон үчүн бұл аябай жакшы технология. Азыр биз муну вообще 2015 жылдан бери ушул технологияны чүйдү, ошту, азыр жалабатта чайдып келдибиз. Могул ушул кудайда Асы триконо, тепловой насос дейді. Жақшы технология екен, бұйырса бұға да отдельный бір келіп тартып кетеді болушыңыз керек. Осы агросейф. Бұл жерде ұрықтар, негізін ұрықтар екен. Посмотрите чати. Агроленд Восток. Батыр Инезаров дейді. Мына ушул номерге çalasыздар. Бұл жер ұрықтар, малдар үшін корм. Бар ақшет. Осы агросейф. Бұл жерде өттік, қарап өттік. Кейінгісіне төз. Бағбанчылық дейді. Бұл консультация беруші бар екен. Суны булан төріп, баяғы жерде радиатор болып мұздап тұрады. Ушақ күн жақ беті ысып қалаттағы күйіп қалады. Оны дыйқан пайқалайды. Онандай беті күн жақ беті. Онандай тері бола тұрғанымыз, мында оғарып қалады күйіп. Бұл ошо ойда күйген тері консультация беріп отыр. ошо ойдан жарылады. Ошо жерден инфекция кіріп, жарақтар. Сіздерге керекті шаймандар, тамшылатып суғару үшін бүт шаймандар мұны жерде қойған. Фильтр, фетинг, краник, тамшылатқыштар,
бүт бардығы коюлуп тур. Сыртқа чыктык, сыртты тарта турган болуп атабыз. Уруктар бул жакта да, сыртта да уруктар, көчөттөр, гүлдөр. Бүт бардығы сыртта сатылып атат. Алдыбызда жүгөрүнүн уругу. Не деген урук укам бул? Урук Жетаполи деген. Жетаполи деген. Канча сомдон килограмм? Булар 450 сом. Булар 450 сом. Бул беде урук. Не деген сорту? Билансай деген 80. Билансай 80 деген экен, э? Ушундай элеби же башка бул жүгөрү? Ушундай эле башка. Канча сом бул? Бул дагы 450. 450 сом. Мына туугандар, семишке урук. Канча семишке урук? Семишке урук дагы 500. Семишке урук дагы 500 сом. Канча кило жеткен? Ассаламу алейкум. Мына туугандар, Сүмбөлөктүн буудайы да чыгыптыр. Жаздык урук буудай. Тритикалы деген сорт экен. 35 сом килограмм буудайдын. Бул Казакстан 704, 320 сом килограммы. Мына Жея деген беде урук. Сиздер сураган беде урук. Байдыйкан деген эменик экен. Ооба, Жея деген сорту барбы? Как раз мынакей Жея деген сорту турат. Жок. Жок, эми келет. Уругу жок. Канчадан? Канчадан бересиздер? Өз башы канчадан? Жүгөрү урук Тяншан 5-12, жетилүүсү 125 күн, түшүмү 12-14 тонна. 270 сомдон. Бул беде урук кара балтаныкы 350 сомдон. Кара урук, беде уруктар мынакей. Оны жайга чыгып алыптыр. Бул не деген дары? Ария 80 деген дары. Иранский. Ария 80 деген дары экен. Бул основной не бул? Бактарактарга чачылат. Бул бактарды дарлай турган дары экен бул, да? Мына туугандар, канча литр бул? Ошол. Масло Ария деген экен, 80%дык. 5 литр. Канча сом бул? 1600 сом. 1600 сом. 150-200 литр суу кошулат. 200 литр сууга чейин, э? Бир катар алнына рулантабыз. Алма канчадан болду кам? 50 сом. Мына био гумустардан бери бар экен. Интернетке чыгармасаңыз бар. Bugün kadar tuttuk yani. Musa керек. Көчөттөр жака өттүк, туугандар, мына арчалар, тыялар, Тяншан элдери. Бул жагы бүт көчөт. Гүлдөр, көчөттөр. Нак, деш, кокон гилас, дюшес, айва. Көчөттөрдүн түрлөрү бул жерде. Гиластар баалары 200дөн 250 сомго чейин. Нак дюшестер булар 100 сомдон. Курмандын шоколад сорты экен. Бул ШТТ. Анар. Анар канчадан ака? Учу 40 да, учун 40. Анар канча сомдон ака? Анар 100дан экен. Анар 100 сомдон экен. Карасы бар, пастада. Шабдаллар 60-70. Анжир шабдал деп турат мынакей. Багалма. Жоонда көттүр уже. Крипсон алмалар мынакей.